Kovi, I don't know what to say. Uncle Pardon. Not been when I saw to I try say. I just feel Bocordia. Oh, yeah, Adom. Yet I yes. And that's what they are saying. Oh, yes. Yes. Sir, and qua a woho and quiet tongue. And then you'll be answering at them comma. This is Adom na Papa Yesu, and Papa Yankopon. And Yenina Yadina home, Concono. Adom Boade. Usa bank comodia. Nanya me be ama yesofo. Nyame ayebi. Ayebi o. Sofo nyame ayebi. Enra me hu the way no wa bread na me so yeshia na bread na Sunday na nyame adom asa me drew fi na a friend na pa se me de ticket sumi amebo tete was Kovi. Nyame wom. Enya better but ejuma na yeah. Mitumi ade nyina ye esan Kristo o Kristo ashamede o was anya nyame na ne ye nam no no na hye ye den akanya yisi saa o enya better emu attack kura saa wo mu no. In fact so enra eni me bi esi na metan political parties no muntie asma me ka kire mu NDC MPP CPP any de keka ho nyina no. Ghana is not beyond to you these people. Eye nyina ye dia sofo me kame kiro se nra pa nima kanda highway ubetimi agina ho 30 minutes na car no emove ye pavement wo ho a esese sa party no omo fa so a ebi mu nam so ne bi mu di moto ne bi nu so atia sika na cars apart for no current me control me video me yin so omo rare ni sini ade ne dia and the campaigns ni ade ne that be on say we are software bi kra ko preach ba bi yama time na wo matia sik road no so ebi di onapo ana MPP nso a ehie na wo wade a wo kwaye a betimi aboa no anra obi me hu bi da da bi o na ya hijack road no sofo cars traffic bin si da adan chasa police for no direct wo kra no wo twifa wo so but I just wo hwe oh because obi a the way o so obi a one dey eya oya se biade baby ebesi ne table so nti se chasa payment wo ho kanda sa wa wonim kanda middle ho road no ho ana nchanchan so ho wo matie si road no ma chasa wo twa ho ba bia anya yie park kura woni park woni se ya wo metumi occupy that park no the surface street na amanfo de on cars de ade beba befemu no eno nso na ye beba besi ne de ya na namu ehie ni onapo na nra enra me se me je okwa chese soft ba bia ni on se hon so no ba bia ni ho betimi kura afa aden ye kwai na mrantie bi wo hwe o mutiri ho ani wo ma ni kabia chese abofro mo sa police for no wo mo ba so mo ba ye we a mo ma wo mo ba bia mo mfa titiriu so for mo dem ma mo ba mo ndi so ana de woman ni so obi a mekasa we se min twantro pa wo hu wakanda highway a opposed for the mawo but political parties no se bi omo nsha dan na won na make na face mark ape de woman de ye na me hwe mlantie bi ne me hwe de se urade sane beje ye by the way and eye da urade de a cheyen abo don nine apahu sima aduonu enso ovra me kwame Appiagyei meni ko fi segu ana e wodem ha ko fi ne kwa mbie ya de ndam da bia me ka se bie to no
enem pese ye din komo kakra ede efa ho ye kwa ye be nyina no still ahweye na ye ka ho asem. Isaiah chapter 7 verse 1 up to 7. Okay, kanya obeti asie ye na ebeboa. Na eba se Yeshua eba Yotam ba Ahaz a oye Yuda ehene breso no. Syria hene res ne Israel hene beka a oye Ramahia eba ba Jerusalem se one no eribedi one no Rebeko na wentumi no na ontumi no na obeka kire David fie se Syria abobo to aswe Ephraim eso na nakoma ene ne man akoma etu ewo so yi akabada said the kwaye mu nnua ewo so mframa enim kofi jina haya kofi jina haya asamo ena no pay yenim nia wate ani yenim nia hwe empempi no wo yakoa bonsama ni nyo ho because wonya wo dada ansa na nipa bia ni ebeba ne ho so ebetan wo no no wo de wo hunu adenti ana Ahaz braso a obedi hene na wana wo ben no amanaman mienu no aka woti abom se ya sada de krata branse ye no obedi akon na wote ya no osroi na nakoma nso etui asem na wote ye no ho ena no pe ye ni masem bia wate bia na make say wakoma tu e wode wate ho adwuma mu ho wakoma tu waware enum wakoma tu e wababa awa bi ho o brantie bi ho ote ye no osroi ati sadia kwaye mu nnua ebia won tra kurase da mo tra kurase bi ti se ampento ahwea so dwumachi kwantapon tebeso apento bom bofodu kokoben ya pesa wakoma tu sadia kwaye mu nnua awoso amframa awoso kwaye mu nnua na abubom no osroi na nakoma tui kofimba chati aso ento aso yeah asena erade kasa chere Isaiah say firikoshia Ahaz wona woba bia esia yojob etifi tadie kusa ho na ka chere ntomasifo bepono eso se na ka chere no se hweyie na yekom ensro na ma wakomantu egentia mienu a ya Rosen and Syria and Ramla bano ebufushie no enti so on say baby o punches is here na ka kire ne say hwa sister anytime we face problem in fact would yesu achi no hwa so for the emetan say ya shada de na diade e pa mo bo nyina no wo ken kan ya wo say yen shada ne ntu no ne yen fa ye ne ade pe emesi so ma men kan 5 no sesi na to aso prako okay every say Syria ne Ephraim ene Ramla bano apamutri so apambone so for san wachi o say esan say Syria ne Ephraim ene Ramla bano apamutri so apambone se mama yanko Juda so na yonka hano na yemubu no emfa
na yensi tabel bano onhene wo mu. Can you imagine? Say na Erade esi. Can you imagine? Erinjina. Can you imagine? Na erimmem. Can you imagine? Erinjina na erimmem. And now no pay. Obi biara. Ebetu abase yayo chief director. Ebetu abase yayo manage friend say manage friend say director. Manager. Ebetu abase ya said there choose you as a deacon. Ya said there choose you as a deaconess. I said there choose you. Here. And kwafu ya said that trans say nipa ni position na ye dia ma no. Mama yemfa kwan bia so. Na yempam wo mutiri so se. Yenyi wo mu emfiri ho. Na de ye pe no. Yemfa ne nsi so. Na nyanya me akwan. Nyanya me hyehye. Eduru bibia nipa bi wo ho no mu a obetu na ni asi wo so saa wa bra wo nyame asa da choose you. God has chosen you. What wo be see bia ope. Hana kansem bi. Na nasofu bi preach was so nonsense say obi beka say wo hia emre de hwe hana say onyame manipa edi yie na ono na obre nipa se o ma nipa so o ma bi di hia na o ma bi nso ayeden edi ni yie Yesu anka bi wo se hiafo de mo no mo nete da mame papa abrabonu baby ayadru no ani afutu ayede ma woni se no matter how se baby a nyame pese wode wo kono ankofo bi nso betimi ahesa prane atenase na de ya ne se sofo enipa wa so ne nsa na wode na bowra breakthrough bim na nipa na johnny o say wasi mienu baakofo entimi ebianka no be face amana ma akase mienu make say ankofo miensa bi asa that transia de wo ka bia no ne aboto agu ano mayo madwene say wo mo ba ya come on say wo pass out be succeed wo abrabom ye bobo akutia ye be ye de o be ye bia na ye twetwew na ni na awuo waka sanka obepamo wo ye so be ye say but bible ne say san kwafo miensen ye say wo manya konya say o batete wo nyankopon eba wode ne edi hene enti yenko ne empam ne tiri so yense no na sofo babia wokenkan de me won say wo si gentia mienu ye ka gentia bia wo tenkran onko accident wo me hwea menche wo gentia na se wo fa ebia mango dua anase ayi na wo de mefe ne je bidie bie agu no apa machesi asom na gentia no aso na dere eja bia nso da anase ba bia husie free ba bia no eja wa ase enti akobasa ade a eyeja onyame se kaja se nyentia mienu akase ano no ade husie ani eja ba no ensuro na me awurade de o ma hyehyɛ no arememu ne arememu kyira sister brother mama papa man kwafo ntrase mprane even in tashin bia o matrase ahyehyɛ no wonyame se yenka nkyɛ wo na no pay say ebia me ka say wo court case wotum se afa lawyer mienu a wo manual duru ba wonyame se erinyina na erenso coffee preach my coffee preach. Oh, coffee preach. S.K Appiagyei. Coffee preach. So me share and woman ya and a pay work ya. We show so woman you answer you no more. And I did Judah. Dia or no edi hene. Kamahada. And a son called for ya one again say young conian could to know. So for I ene a India. A corny idea be munyina bebre wo ho enye right person yenkotu no and ye de siso yenkotu dia onu siso a oya right person no uba said you no onia ahenie nim na bi o de sika be influence
busiano enipa bi no ma ya kalbo ma na yetu dia ye right person yetu na fi ewo busiam ewo asori ewo menamfom ewo dwumem aware mu nso wo ho Jesus sofo ye betumi abehye obi a kutupa o gura aware nim enkuma ne nkunta gura aware nim ni ahyeda e design obi ni de na be gura aware nim na wa be frustrate wa na ogu aware no yenkoto no amen na kan ebi aso bi ko ba na one be me be ya tena wonwo ye wona na tena for so many years I be ma ye dia ene na me tu na me di oba foforo abe replace you enti ube wo se wa ya we se means bi oba fa so obe tu no tu ube wo se aware negu na odinipa foforo aba be hye wane o se yankopam ni tiri so mummra ne yampam aha yanko ne ntu no ne ya ne ade ye pa no ye pa ne yamfa ne nsi so wo friends say selfish interest a obenyanti wa ya me you obi ade fra dwumam because of personal interest ya wo wanti yenya ne nguni pa na ni mase yen kansem bi mfa ne ho gentia mienu no makamutia boma na wotwe me ka che se awrade be kuma nu ase yes apam bia ebi apam ebi wadwumam ho ya hwe dwuma o ye your zeal your enthusiasm what the ye dwuma your hard working person eti ayan say no yen tu san ni pain fi ho yen fa ni pafo from mesha ho ebia aware na oti ase no sane ameni kaka no ya yas yen ngu aware no yen fa ni pafo from mesha ho edwuma mu ho wotu kwan wan kasa wa de wuja wachi ja no ebu wa yen nyina na yetu kwa USO tofo na obi a Ghana ni ankasa na wo wasiasi yenyi wo fi ho because who nin krata yen for no mesha ho eno na Bible say nyame ka kira Isaiah say kokwache won say eri nyina hakabahana and it did not take place so say nyame na aka dia ene eri nyina eri mbem hakida haba wo metumi a plane wo metumi a hye wo metumi agina na enso so say nyame se otawochi a to de omo ye nyina ntome mbem o se ka kire ahase se de omo ye no ngentie mienu na wo makasa no wo mo popasa wo mo betu no omo di nipa wo fra ba no it shall never stand neither come to pass obetumi abetena ho aha yetie se yesi ye mfiri ha ye beko ai wo de ho nkonkonsa kania baako mienu miensa enai enum ensia enso ana wahai wo de makania ne nhire wo Bible no so wo ba betra yemfa 80 kura nka ho betra ho esanse nyame nsa nimu no enipa betumi ade ho nkonkonsa sewa because of personal interest sofo but when nyame say selfish and it no take place erinyina erimem na rimbem so mi quotation be da pa erinyina na erimem so enti mun kanchira was Isaiah sia wa mo sister ena no pay yenum de wire frustrated wo ho a ema wa bra bona boto wasi de wo ye no wakuma de wo ye no wakunta de wo ye no de oni kotra ne ncha wakonti mu de wo ye no ana de won so wo befa ne ba ya ne de wo ye wo no erinyina erimem. Tell us that challenges must come, intimidation must come, frustration must come. All the beba wa kwemu biano. Se nyame nsa wo mu na nyame ani ku nko adia. Let them do whatever they want. But when nyame say erinyina erimem. Erimem nso. Ade ahoya aben ne erinyina erimem. Ehe ne yeko. When nyame say erinyina na erimem. Gentia mienu yi. Minim se ye wonyina gentia ana ye wodum gentia ana ye dufochie gentia aka sano uhu sie no ama wakome tu but na no pay was ensuro fear not sister the won fam no fear not baby asentrande wakoja no fear not wo ware anu no fear not
deɛ kumade yɛ wo no fear not, because onyame nsa wom yɛhyira wareɛ no konkro wasɔre dɛm mo onyame sɛ yɛnka nkyɛ na no pa sɛ fear not, no matter what you are going through. Fear not. And found the nkɔfo bi de yɛnsa wɔ wɔ ni. Fear not. And found the kuma bi de yɛ wɔ. Fear not. And found the unua bi asɔre atia wɔ. Fear not. And found the kabi ada wɔ so. Fear not. And found the esuni awira ho aduru wɔ. Fear not. Na onyame sɛ ɛri nyina ɛri ɛmɛm. Fear not. Sɛ na wotie me bia wo yɛ ɔhene bi ɛna wotie me yɛ tu ya awon so na ka wodi ade o wona ka wodi ade nanso so enipa mienu bia ka bomu aya tu afi ade so yɛ de obi aba besis ɛna de confusion apa ɛyɛ area ho confusion area ebia wo ya manager obia no ya manager wo ho ya gentia mienu akasa no yi fear not ya de nipa wo fraba ena adwuma no entumi nkoso ena adwuma no entumi yeye na bible no say nyame ka kire Ahaz say it shall never stand neither come to pass enti de oma ye bia se free nyame a. That is why I offer to say, dear home, Rade, Erina, I'm here to me. Number 2, I remember. Now the old master said, say, Yamia Mahon quiet. Dabi Yamia Mahon quiet. That's all Mudra on our mobile pony. And if I bet to be a home power for Stretiwa, it will be a hair. And Yaman, dear baby, but fear not. Fear not, Mensro. Fear not, Mensro. Fear not, Mensro. And I not pay any of your usro, and the enema near be a woo come. Ebia, let it be a dear maw. Your boss will catch one. Fear not, who boss will show one Friday last week. And I'll catch us at this week. And if I be a sinkonya for home, what is a one year shame? Your ball won't pop bonny be, but God tell us that. Fear not, Mensro. Jesus said, what the year me also yet the payout. Now say Yamia Macoy on this year on the problem money Pacoma to Miss Kitty say, hey, so was it dear? I was so, hey, and I don't know what you and from no dear when you problem Palma. Wakoma ne I was such a say, and nay, pa. Nanso so adeɛ baako a yɛ me dɛ ne sɛ nyame sɛ wo deɛ mfa ho ne nneɔma yɛ mfa ho ne nhyehyɛ mu nhyɛ agyinatuo mu gyina Bible sɛ ɛrengyina na ɛremmem asɛmre man fear not MP fear not aye doctor minister fear not police ni doctor fear not police ni fear not position kakra de ma wo eyi obi ya sofo wonu a wo position ni bio ba sa wo bai no any ya ba onya mese fear not gentia mienu akaso ani se nya me nsa wo mu a ana gentia ne behi meke Asian sense of what you say esa ebehi a wo mu kaso no nyina na ehi ebebuo na wode ma no e me de was gentia mienu akaso no nti na ma wakoma atue menim de ama wakoma atu asem na wate ma wakoma atu what is it obi abeka che say ukunu kura no me hu say na baba wo bete ne kaa mu na say amo wakoma atu fear not eden na wate eden na wo hunu wo mo beka kire wo mo apɛ church letters bi abrawo wo de wani ehunu ababa ka kire wo wo de waso ate enti adi hu ade abrawo wo call hospital the doctor ka kire wo benyina na the doctor ya ka die ene na e final word ene me ba fie na ma ba be wo hwe nyame se yenhia wo ka yanka che se mensuro dabo nyame se yenhia sa di pana no feel say the doctor ka na ye final no nyame se yanka nche sa di pana se mensuro fie no akola na se wodi ne tipie na so wodi ne nine na ba doctor ka kire wo bo nyame se mensuro adwuma na wose ya foul pa but the ukohia no sakati no the way o ye ne body language kire wo no kire se ni daso obi ani ho se ye be foul but wo nyame se ye nkan kire fear not o mpa police ni the wo timu sanka Mr. pra police ni bishop wo san down for pa sapra fear not
ɛna no pɛ baabi a obi a yɛmpɛgya yɛ ni ne yɛnkɔ Awurade anim ka nkyɛn sɛ Awurade papa yɛbɔ mpaeɛ a wotumi ade nyinaa yɛ wa wotumi ade nyinaa yɛ wotumi nyinaa wura woka yɛ ho woboa yɛn wogye yɛn woda so yɛ nyame woka kyerɛ wo ma sɛ ma yɛnsuro na deɛ ɔma gyina deɛ ɔma hyehyɛ nyinaa nya deɛ bɛgyina na bɛpɛ mu nso so yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu tiri mu. Those who plan evil, those who plan evil against your people, it shall not stand. Neither come to pass. Oh, understand ya me check. Na me ba tampa. Ahoya sunsum. Na me ba tampa. Oh, mama mo. Natie, baba obi sufre. Natie brantie bi sufre. Tia baba obi sufre. Na me ba tampa. Na twintwa fue. Wonya me se mensro. Wana waka nsam fa ho. Die nim ne ne ewo. Eh Yesu. Baba tampe. Na me ba tampa. Ana no pai. Adwadai. Baba tampa. Ya wo kasama die nyina tadi. Na me ba tampe. Hey. Na no kacha saruba be. So won sana shafa pem yase. Na won sana be wi. Ya dia ta sihene. Hey. Yenkotu no. Na ya ni ampra ne de pase ya. Ashikada hambo. Oh Jesus. Everybody men jaya maya tamfo everybody oh my God, we stand for your word. Even in times within Cransha way, man. Bensro, Gentia, Mia Casani, and the Dinamo Abamu. Rade, Yenim, Gentia, Mia Casano, now what by your soul, what by your warrior, what by your Jumamu, what by your fear, what by your muscle, what you who never, that's what my Yensro will be born. My Ghana, Mama, my Yensro, the Padimuasem, my Yensro, the Abinamaka, when I may, what didn't Kunama Yay, when I met in Kunama Yay, what didn't Kunama me, what didn't Kunama wants us in the name of Jesus. First and then you pekra ye mia homano individual frère na ye hwiem pa ye gu no so enti ye mfa ye contact no ento na megidi ye se nipa ne fra empaye de o gina mu e de ne wo huna wo suru e de ne obi aka ho na etete wo o boss wo huna or threaten with the owner atos as boshie no we sense wo skent no or threaten e bia na minim de wo fam e bi kra e court wo kofa obi a wo sika se tam and wo dey threaten but we nyame say fear not mensuro kofi bompa itwato awrade ye bompa ye kenka wo tworo sem ye ma ya hotoso e ma ya rehyiemu e ma yetumi ye ne sese ye yo isanti ya bompa ye se Erade se ma ye nsuro na wo ka ye ho na nipa mieni eye gentie mieni wo mo nhyehyɛ ye nyina eri mmam na eri ngina ya bompa ye se obi hunu saa manie yi wana wari semu
the so no more ye, the Kumafo ye, the woman no more tear a ye, if you're Timo and Nioma be a old Hunu, a Radinian coupon, your bumpire were yes to them say Radi Bremu, or be where Jumamu, Jumano woman, at a tibia of Femu, or how be of Femu, a letter ya church or one home, a sorry of woman, a Radia community no war, a contour, at a tea of Femu, I just see a baby no crania in the Pabu Fraba Beshaw, a Radinian coupon. Bible said no one will take our place. No one will take our place. Everything that belongs to us, never succeed. We enjoy it, oh God. Oh, Rashawn, when you're young, they will never succeed. And our Yabompire, Elradie. One kasa ma aha sedia erade kasa mo bia ya da wasesa no pe wa ya maye e wo Jesus udimo e de bompa yi wodo amen wo ko finya me bakasa ma ho abakasa ma me etumeti ya me bakasa ma me abakasa ma sister mensro woni ba bia wi wa no bia ya twantro bia to so ya my God. Obi pe ori agenti o twantro bi a kire wukuno o twantro bi a kire wo yede. It could be your friend, it could be your sister, your family member, your tired friend. Ka kire ne se ma onsuro genti amieni mensuro 0302 mefani pamieno 0302 216 561 eze na usuro abato ayebetu fear not ensro me kokromoti ensro who told you ono an na ensro fear not hello do aba mo so ma ofide ne kofo man ke be kama amayi pastor ho komo se video no pa che wo me da monyama se pa me quotation me we free why mo ma me quotation on dey yam ke se pa sana ye wo maka why yam to to papa ya me pa che obi free quotation into wa sorry na osofo preach awie no ko office ya no wa osofo ayi no wi free na se me yam de pa anti ore ma me quotation ma read me cha pa me nyam Isaiah 7:7 Isaiah 20:27 Isaiah 7:7 okay me that's be can verse 1 and me so ada asem na kom papa jetem yenu no jetem yenu tu musie no tumi bia ni mo ti se ujare derwa ori ntumu da so di no kware a awara betim omo ati so ujare derwa wa uji atemi bia ma ujare deru mama ntu musie a obetim ho yeah da 0302 do aba huma su good morning. Good morning. Oba hima na ho te sei. Radio Adom dan performance. Nyamya dum. Dada, ni kitu be jumi wakati sasa na wawecha. Na pema shin cry. Erade. Machine cry. Era. Damasi ogana pema chama. Sasa bin shirmu tuma mwisho. Ni kitu mchibani ni tapicha ni sasa we bene wawecha. The pema shin cry. Damasi. Fear not. Ensro. Unyame ka ho. Doba huma good morning. Hello. Yes dear. Yes, Daddy. Hey, yes, Daddy. Your voice here, do. But I see. Okay. Daddy, I'm in Shamo Power and Power Majamayan. Amen. Say, them, I fed them, who say, and the same should be there. Is that in a message on Pine Bocacra? Me, Jamal Baby, not. The dear one, Papa, ne have my dream pa. Ubo office ya no ordinary bi hwehwe stars bi. Daddy, we quite the fee. Adrian and Maromo. And I said, Papa, need despairing fools. Abraham, Mamma, the Adrian. Meaning, empty no free canning. No, dear, what to fool from, no, dear Abraham. Nti eche na me hu se senduane na wo de bremini nyina spy. Nti da me sure bompa ma me na nya me bu kwa ma me me edwuma foforo ni.
You are friendly and no casa. Why? Who first of Sigo no Becassa? Why? Okay. It does. My family last caller. Fear not. Doba was good morning. Hello. Yes, our boss. Honorable, good morning. Honorable, good morning. But I put on second. If one of the dear on the Abrami, honorable, almost a minute. Yeah, to say, you're trying to Ghana. Will be I saw a doctor. Near the way I can, who you honor what you know, honorable, it is a what. Reverend, first one, I tell you, obey topic, and I tell you, listen at me. Now, come to become what is Papa, that job you need, and your money back to me. Sure, Andra, Kanda Highway. Ghana, or be adding the politics, but you never know how you say you're trying 4 years to be now, you're jogging. Politician may catch you say you're jogging. I can't 1 month. I say, now you're quite heavy. I do 4 years to be now, when I have work. You say, 1 month to the bay, and the bay all day. So, I say, you sit down. Check wherever to buy. Now, we're not, and I'm in your sorry, I don't party Yaba. You can't say, I say, party to me, and I don't know. So, my sorry, oh, you have a trouble. You say, you're trying 4 years in your mom, but sorry. What you mother trying, and now I come 1 month. I'm going to want to sorry, and I have a trouble. We are too correctly. But our politicians, Munya, no. Messi for Andra, Kanda Highway. Me hope just almost 30 minutes. Naka jump traffic pa no ma hijacking road. Can you imagine? When you pass you crash at least in the MPP. Somewhere have work na ko to ni pa. I'm telling you. What is it? And now you're trusting a young politician usually. Master, yeah, politics to be idea and oh, no, chroma mo ko ba no. And California to fear drain wo. Now, we try to 4 years. One for my year work. 1 year have screening, man. What I can 1 month have work, have screening, politicians. For Ghana, for every year now. If our contact to 0248682064. Oh, sorry. I just I can be 0248682064. 0248682064. Nyame onshira bebre. Medase. Yeah. Opa sa on make us wait me afre ana text message bia. Wait me afre me so 0245609922. 0245609922. Adom 106.